Hagani ke jinglet jurep usemut Menteri Rangba Kejela ya kayo gu bethamai helam kra. Laidon lang ke Menteri Ketenat Kakot Kakya i Dr. Ampreen Lingdo i belong MLA jang ke East Shillong Constituency ki Head Officer jang Ketenat Penroisor badna ke Shillong Smart City Project. Kini ke kenhun kala syam bagi kam ki jam ha jingtei kini ke yo kala long ke bayat bed bala kami lenti ban la ban pendap na okloy ya kini ke jingtei kenang bagi pat ba kini ban penon kam ban pensok ya ke jing yo ki pat ba. Habai keren bikin orang patai kubor ubah senyau balang dar ulong balamang lai pupra keluar tengka bantai kayau thamai halat mkra. Bat katong gadai ban pendap bikin kejingtai ha katayo benengkong jong ubenai leber kesenam arhajar arpusau. Usembut Menteri Rangba ulong ba udap da kejing sultanat bagi kam kijam kelihat bahasa kemat da kejingtai kini kayau bat udan ni kejing kermen kebas kem ban pendap ubenai leber jong kesenam banwan. Uli itu bahag kapor bawandan shop ke kelam COVID-19 la pensangi aswai kena kejingtai nri hadian la yolat biang ban beteng ya kekam ban snai kena kayo. Uba asnyaw balang dhar ula pentip bahag kena kayo batamai kindon chispa praput ligi dukan bat kajaka yang kali na kebenta chispa teligi kali hapok kayo la mkra ke batamai. No, actually I feel very happy to see the work is progress in a very positive way. So hopefully this first week we will be able to complete by last week of February. Then we'll move to the second phase. Project cost is 38 crore for this one. Try hadu no try ngila ban yo ino ini ke yo lan benep. First phase I think by first week of March as per it should be able to hand over. Because contractor got the work order just before COVID and 2 years you know very well just so. But anyway we'll try to complete within the target time. Kani ka project kaklam slam re. Kani ke project na do bangidang sedang ya ke construction dehi ke target bandem March 2024. So we are actually on time. But mentakasni hadirin kejingwan kejonga bat i Honorable Urban Minister bat i Deputy Chief Minister jong kejela kejong Pak Shnobalang ngiyo i baka progress kalong very satisfactory. Now kani ke project kadang datang ke phase 1. Kandon sa phase 2, mahakate ka jaka kabangi relocate iki vendors na kani kayo satay kidon kumbachis pa prapunyungot ki vendors. Dimenta ngin hapan dismantle saya katay ngin relocate iki hangne di henray shwa ban le lo iki tabro ni hapan ni shong shwa ban di officers ki designers ki architect ki engineers na marngindang hapan ya kren iki issues kat ne kat totally. Ingis ngungu sibon ya Deputy CM bai lapoi ka ngayo last minute information nga claim yo ban ya tho lagi snong tang ba in the next dialogue ngin sia keren lang bat snong ru ni kwa ban tip ya ka utility jong kini ki spaces kano ke area ngin utilize na kontak kano ka jak kan ni da trang ban pet ba ka yo lag kra kanlong ka massive integrated project. Kung bakalong mentang hakan ni kita ka parking ka ditang namta sispa teliki kali minumla namar approximately hidukan hakini ki arteliki buildings kin kot saka sispa kandai po sispa let's say la arspa tingi hapan pet pa ka ratio of vehicular parking of 1:100 kamot mar ibay kanumlong ni hapan pet pakataru ni laban chief ni hapya kran kan pakasnong man ni kermen bakasnong ru kan ya trade kan pat ni kasnong kalalong away ni kwa ru ban accommodate hangtai ni kwa ban ai ya kasnong lanyam kra pulun ya ka big community facility ha katay ka jaka ka jong kasnong kwa ban ai ki ka community hall ni kwa ban ai ki ka revenue sharing program ni kwa ban ai ki ka parking bakirukin imlang hakini gisnem ki banwan tilada kini baro ngile simultaneously ngatraikan ha bat kan wan lam ya kata ka facelift hang ni halan kra ka ba mano ru kim patla man imagine ngila don ya ka plan na gamta ki nong de surong menta lada piri tuket iki nong de surong kadai ban long hakakom kababit kababiak ngim dai ban shushim iki nang to beret iki hantan. I'm already well ahead in a plan ban relocate lor na police point habit house
Ibawan hadin ngimtip tamangi ngila maintain ya ka register jongi ngitip exactly kino kibawan kino kibaklamwan. But ka relocation program jongki kan salong ngalaong ya ki officers jong ka municipal board but jong ka urban affairs ban ya communicate lupa but ka yeng syari namar ka don ka vendor zone ki don ki case ki basa ngim kwa pan ya tengko but kano ka lenti ka ban tengko bakaan ngin pet pangishim ya ki correct approach kanang ba kata ka facing out of vendors na ka main road siya ka second location kadai banlong kababit kababyang bat kabalapeniyat kat kum kajing betha jongkaan sa kawai de ngidi bandon ya ka utility services nam taki vendors ya ka taru ngilaya kren ngin sa le ya ki proper toilets ngin sa ai proper drinking water kumbang atip ngalet sapo yo menakani bat ka baningkong kajing od jong kilong kami ki badon benta hakade katit kalong ngim yo ya ka toilet facility ka babyang ngim yo ya ka drinking water facility ka babyang ladangile ngin le lang bangin la bangin cover kita wat kerke ban weng ya kita kinong di surong ngi ong habangile ngin le ya ka kam ka bama ngi kermen bakan don kacing yes ho lang nang ban ya im lang nang ban ya internet lang nang ban ya sup lang